Washyira paraleye. Nagiye gusenga reka mwe pastor muvugane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Turi mu materaniro, iteraniro ryose riguteza amatwi. Iteraniro ryose riguteza amatwi, turi mu materaniro. Mwumva neza rwose, kamamagare kansubiremo muhamagare. Wowe waturutse mama? Kanombe ku kazu k'indege. Guhera none Imana iciye agasuzuguro ku buzima bwawe no ku rugo rwawe. Amen. Amafaranga urimo gusaba Imana irayazanye. Amen. Irimire cy'ingwana n'indambara zitarakira, Imana ibikuye ku buzima bwawe. Imana ishize hereza, Imana yagutabaye mu izina rya Yesu. Twavuze ngo haleluya. Hey! Wowe waturutse mukobwa, wahagurutse Gasazi. guhera uyu munsi ugukuyeho umwijima ukwicira ubuzima, kandi guhera uyu munsi Yesu ashimwe cyane. Amen. None tuvugana turi mu materaniro. Ndabyumva. Imana irambwiye ngo uyu mugore ni uwawe, kandi Imana ibahaye umwana w'umuhungu. Kabiri, Imana irambwiye ngo urupfu rwari rwaje kuri wo, kandi Satani yari yagusabye guta umugore ngo ndi wubace. Uyu mugore nta wundi mugore wabona atari uyu, niwe mugore wawe. Uzaza mu Rwanda ryari? Uzaza mu Rwanda ryari? Umva mumbere high five, umubwire ngo ukwa munane nuko gutaramamo kwawe, ukwezi kwa munane nuko ibitangaza kuri wowe. Aho. Ukwezi kwa munane nuko kwishura amadeni wari urimo. Yego. Hallelujah. Hey! Hey! Rimara soro masaya na baba. Wowe mama, wowe wunamye mama, waturutse mama, haguruka twihutige cyagiye. Waturutse? Turutse ku Gasaraba. Uyu Imana nimusubiza nawe usubirizwemo. Tugeze mu isaha yo kujyaho Imana ikorera. Waturutse mama? Yenuye ku Gasaraba. Mama, Imana iranyereka ufite ideni rirenze umutima wawe. Yego. Wari washatse ubwishu bw'ideni byakuyobeye. Ica kabiri, Imana irambwiye ngikuye agisida ejo saa 8 ku modoka yawe, mbona yari itwawe n'umuhungu. Niko biri? Uzi kuvuga cyangwa ntabwo uzi kuvuga? Mfite umwana w'umuhungu, ifura yanjye n'umushoferi. Ejo saa 8 bari kuguhamagara ari imodoka ibuze n'umwana umubuze, kandi amadeni akisuka ku buzima bwawe. Mwafashe ideni musiko rigomba kwishurwa, ahubwo muri kugwa muri rose, ibintu birimo kwanga. Kuko imbonye umuntu wahagurukiye ubuzima bwanyagira ishari, avuga ko mutagomba kumuterana imbere. Imana irabwiye ngo upfurura hagaze n'ideni ragishuye. Yara! Haleluya! Kandi guhera nonaha ikintu cyose muri bukore mu rugo rwawe kiremera. Imana yakinguye umugisha wawe. Wirima sayaraba. Twavuze ngo haleluya. Hey! Mbere siyo mbago mama, gira vuba mwambaye iyo mbago. Mbere simbago, tambukuze. Mwaka icyo gitambara protocol bukore vuba bwagiye, tambukuze wifatirizaho. Rekura rekura rekura.
kuramo izo ngweto zawe, kuramo izo ngweto zawe, mukuremo izo ngweto vuba, protokolo ugutinda kandi biri kwiruka. Mama waturutse he? Waturutse Rubavu. Ndinjira mu buriri bwawe, urara nabi, uribwa amanywa nijoro. Ndava mu cyumba ujyamyemo, ndinjira mu kindi cyumba ndi gusangamo umwana witwa Kristiya nuwawe. Yego. Ndabona umwana usha wikubita hasi. Ni Olivier. Wikubita hasi ni Olivier. Undi ni Kristiya. Icyakabiri buretse ngo ihera amakuru wimvangira, ndinjira mu gihugu cy'Ubufaransa. Urimo kunyumva mama? Yego. Ndabona umwana babanye kutabona akazi. Yego. Arahari mu Buraya, mu Bubiligi. Guhera nonaha ndinjira mu mugongo wawe. Yego. Warivuje biranga. Byarananiranye. Ndabona ikintu cy'umukandara wiziritse kirahari. Kiriho ndacyambaye. Kirimo uracyambaye. Yego. Mama, guhera nonaha ari wowe ari n'uyu mwana uri mu rugo ujyamye, amashuri abaho yarayize ariko yabuze akazi, afite dayimoni zimutura hasi, waravuje birananirana. Ndabona n'uyu mwana uririya ari umuntu wamugufashije ngamufashe. Urimo kunyumva neza, ariko nawe kuronga akazi byaranze nibiraka. Urava hano nonaha aguhamagara ko yabonye akazi. Kabiri mama, wari ufite ikintu kiza kikagufata kikaguhekenya mu nda, umugongo cara utwaye. Tambuka nonaha wihuta, ihute nonaha. Wari ugwaye isusumira, tambuka wowe, zamaze kuratambuka ihute. Imana wiyereke ibibazo, tambuka. Ongera usubirayo mu izina rya Yesu, ongera usubireyo. Ongera ukatusubirayo, imisi yawe yamaze kuba mizima. Imana irimo kwirukana paralize mu buzima bwawe. Wazamuye, haleluya. Hey! Diriasemo. Guhera nona tuvugana, paralize yariri muri wowe. Ndega amatwi si wibingereka tacho ngufasha, ndimo kugufasha nona. Paralize yariri muri wowe, warugiye kujya usunikwa mu gare. Ndabona umuntu wo muri Kongo, warutuye muri Kongo. Umugabo wawe yarapfuye, ubutaka mbona kwirimbi bafashe wawe mu rugo ngo gutenyera urugo. Umugabo ndi mukabana, umugabo ndabwo mubana, watuye muri Kongo Kinshasa. Imana igukuye abantu babiri baborotse urugo rwawe, byaragiye. Wowe waturutse mama, icara hariya, byarangeje kwicara. Waturutse mama? Naturutse Kabuga. Waturutse Ikabuga? Yes. Ninjiye mu cyumba cyawe, nzangamo ibinini byujya buri kwezi. Birahari cyangwa ndibihari mama? Birahari. Imana irambwira ngo guhera kakanya bari barafunze n'inzira zawe icukozeho bikanga. Ibintu byose ari no ku kazi bari baraguteje umwuka w'icyangiro. Guhera uyu mwanya mbonye ingwara yitwa idakira. Imana ambwiye ngo kuko waje gusenga amaraso yawe Imana yahinduye amazima. Haleluya. Ore mas. Haleluya. Guhera uyu mwanya amaraso yawe Imana yahinduye mazima. Amen. Umva ama, ndatunguwe na muganga ugiye kugupima akakubwira ngo ibanga ni irihe. Twavuze ngo haleluya. Mbega Yesu yamamara ni yamamara. Wowe turutse Igahanga. Waturutse Igahanga? Yego. Niho mu rugo? Yego. Guhera uyu munsi, Yego. akazi wakoraga, Yego. usenge uri kugasezerera. Amen. Wanyumvise neza? Imana irambwiye ngo igukuye mu ciciro wari urimo, Amen. igushize mu kindi ciciro.
ntabwo urabyumva reka mbikumvise. Amen. Mbonye urimo guteretwa, ariko mu guteretwa kwawe bikagenda bihera mu kirere. Imana inyeretse umusore witwa Mabre uramuzi? Yego. Ni sheri wawe, mbona ku mugabane w'i Burayi arakurongoye byarangiye. Twavuze ngo haleluya. Mbega Yesu yamamare ndi yamamare. Abari hano Yesu yamamare ndi yamamare. Mama waturutse hehe? Naturutse Gatsibo. Mama mbonye ibintu by'abanyeshuri benshi. Yego. Ariko ubikora ibintu byaranze. Yego. Mbona ikintu cyitwa ideni. Yego. Ukora iki mama? Umurezi. Uri umurezi. Ndabona uhagarariye ikigo. Niko biri umuyobozi w'ikigo. Guhera nonaha mbonye umuntu wari waragufatiye musinda y'akanyamasyo. Avuga ko uzajya ukora bikanga, aho uhore mu madeni adashira. Guhera iyi saa tuvuganye ibiganza byakira Imana irabigaruye. Amen. Haleluya. Abarokore twazamuye haleluya. Hey! Shimwa Yesu. Icyakabiri mama, Yego. wari ufite ingwara yari yaranze ku buzima bwawe. Yego. Uburozi bwafataga amaguru yawe n'umugongo. Nukuri. Imana yamaze kubisohoramo. Amen. Mbega Yesu yamamare ndi yamamare. Yesu yamamare ndi yamamare. Papa waturutse Iburera. Yego. Ndabona ikibazo cy'amaguru. Yego. Uragifite cyangwa ntacyo ufite? Kimazeho igihe kirekire. Ndagifite. Icyakabiri ndabona ufashe ingwa. Yego. Ukora iki papa? Umurezi. Icyagatatu ndabona agacupa kukareka byaranze. Yego. Icyakane umuntu yavuze ko utagomba gutunga ngabandi ngo ugire icyo ugeraho. Imana ikuye paralize mu mubiri wawe yari yahagurutse. Haleluya. Amen. Orema twavuze ngo haleluya. Haleluya. Hey! Haleluya. Icyakabiri guhera iyi saha tuvugana, imbaraga z'umwijima zakugendagaho zidatuma utera imbere ngabandi. Imana izigukuyeho. Nona amaguru yawe yabaye mazima. Haleluya. Twavuze ngo haleluya. Twakongera haleluya. Imana irambye ngigukuye munsi y'umubabaro. Bavuze ko utagomba kubaka ngo ushikame hamwe ngabandi. Bavuga ko ugomba guhorana agahinda. Imana irambye ngo dosiye y'umunezero wawe Imana irayubuye, kandi kuri iyi tariki Imana iguhaye gakondo y'ubuzima. Igihe cyo kwizengunukaho kirarangiye, ariko kora kuri mugenzi wawe mubwire ngo ubuzima burahindutse. Igihe cy'umubabaro ubuzima urimo wari uburambiwe. Hano hageze kangahe? Si ubwa mbere tubonanye. Ubuzima urambiwe, Imana irambye ngo nayo irabusuzuguye. Bavuze ko utagomba kubaka ngabandi, Imana iguhaye urugushikamamo. Agasuzuguro wari urimo Imana ikagusohoye mu izina rya Yesu. Twavuze ngo haleluya. Hey! Wowe waturutse Ibatsinda. Yego. Kuwa gatanu saa 4:7 Imana ikurinze gupfisha umwana. Mama ndabona umwana wari ufite ikibazo cy'amara. Arwaye kanseri. Arwaye kanseri. Yego. Kanseri. uyu munsi wari ufite randevu yo guhura na muganga ugura ubushobozi. Arabagwa nijoro. Baramubaga nijoro. Ntabwo nzumva. Baramubaga nijoro n'ubu arise hashika niwe namusize. Guhera uyu mwanya tuvuganye. Mama wagize ikintu cy'akabari akabari. Yego. Bigerige urabihagarika. Yego. Bari baraguteje n'inyatsi yo kutagira ico wimarira. Guhera uyu mwanya tuvuganye
umwana wawe Imana imukoreye sezeriyeri mu ndaye, ariko abaje gushaka Imana twazamuye haleluya. Hey! Wowe wa mugabo wo turi kurebana waturutse komeza upfa. Ndabona imyaka 42 ufite imyaka ingahe? Niyo mfite. Iyo myaka niyo ufite. Yego. Bakuroza ikintu cyo kutarongora. Niko bimeze. Yugerageje kurongora uratinya. Gose. Kuko ndabona twavuze ngo haleluya. Ore masaya babu. Papa, karame. Bakuroza ibintu bija bifata umubiri wawe. Yego. Bikawugunjika. Niko bimeze. Ukagenda ugakonja. Yego. Wabugiye gutangira kurambagiza. Yego. Bya bintu bikongera kugufata. Yego. Guhera nonaha ingoni ya Mose ndizongera gucika indege. Imana nishimwe. Haleluya! 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 Weri masaya rabasho. Yego. Bari baragusize mu icupa. Uyu mugabo ikibazo afite, Imana ikibarinde mwabagabo mu. Kandi reka mbibutse abagabo murimo hano mukizwe neza, n'abadamu murimo hano. Umudamu warengeje umugabo we akaguru abarengeje urugo umugisha. Munyurwe n'ingo zanyu guhera uyu mwanya. Yego. Imana igusoye mwiri cupa. Yego. Ibyagufataga ntibizongera kugufata. Imana ishimwe. Genda urongore, Yesu arabitegetse. Amen. Idone ya zomeri ya fire zoma. Pinimai. Imbaraga zagendaga muri wowe Imana zitesheje agaciro. Imana ishimwe. Genda urongore mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Twavuze ngo haleluya. Mama, guhera uyu munsi Imana ya Isirayeli iguhaye ubuzima bufatika. Imana irambye ngo yirukanye imbaraga zari zarafashe umugisha wawe, kandi irambye ngo ntabwo uri uwo kuzerera. Imana iguhaye kubaka nk'abandi. Oh, amusore uri kundebera mu mafaranga waturutse he? Nawe bakuziritse kudashaka. Yego ndo. Ndi divorce. Bavuze ko utagomba kubaka na rimwe ngo biguhire Cyane. Mbonye umuntu asenya aravuga ngo uzaje ubishakisha bijanwe n'abandi. Yego. Wari uri gusaba Imana ngo iguhuze n'umuntu mwakubakana nyabyo. Cyane. Muri aya materaniro Imana igwaye mu fiance wawe. Haleluya! Haleluya! Yesu shimwe. Yesu shimwe. Ariko twavuze ngo haleluya. Amen. Yesu shimwe. Kandi guhera uyu munsi. Yego. Imbaraga zakuborotse. Yego. Imana izigukuyeho. Haleluya! Yesu shimwe. Igihe cy'umubabaro wawe. Yego. Kirarangiye. Imana ishimwe habe cyubahiro. Haleluya. Mama waturutse Kicukiro. Mama, Imana irambye ngo amasengesho urimo gusenga. Genda hari ugaruke wihuta turebe. Ihuti. Rimasaya rababosea. Waturutse. Imana igukuye gisuzuguriro. Kandi guhera iyi saha Imana iguteye iteka. Guhera iyi tariki Imana iguhaye kubaka ngabandi kandi guhaye akazi kazima. Umwuka wasiritse ubuzima bwawe
Imana igukuyeho mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo haleluya. Urashaka kumfotora? Baraza kuguha ifoto nziza wimfotora. Mama, subira imbere. Oh my God. Wowe waturutse he? Umwuka wo kudasubizwa ngabandi Imana ugukuyeho. Uracicaye. Wakora gikima? nakuraga mu rugo rw'abanyamahanga. Ninde wavutse 1992? na 2. ni umusaza wanjye unkurikira. Ica kabiri. Ninde wavutse 1996? ubucura bwo mu rugo. Ica gatatu. Ariko muri hano mwaje gusenga cyangwa ntabwo mwaje? Vayo mama waguma ari imbere wabaye iki? Ibintu byawe birakomeye, niyo mama ndi kukubwira guma imbere. Ukuremo niyo mbeta wambaye kuko bashaka kuyikwambura, ubundi yikuremo. Ihagarariraho. Guhera uyu mwanya wa none bari barakurozeho umwuka wo kwizengunukaho. Uzapfe utubatse ngabandi. Guhera iyi tariki Imana igukuye mu mwuka w'uruzerero. Imana iguhaye urugo. Mbega Imana itabaye uno mukobwa, nawe Imana igutabare mu izina rya Yesu. Imana ntabwo ibesha. Ica kabiri, Imana irambwiye ngo urungabangabo Satani yaguheshejemo iwanyu ni wowe inyenyeri yawe yatse, ubereye abandi guhagarara. Haleluya. Mbega Yesu yamamare, ndi yamamare. Ano ni mutazamura amavuta ngahava biraba birangiye. Wowe mama, rambura akaboko cy'iburyo. Iyo mbeta nayiguhe protocol, iyo mbeta y'imwambure. Mama, hano hageze kangahe? Inshuro ebyiri. Mama, mu rugi wa hari umwuka wa marira. Ndinjira mu nzu ngahasanga umugabo uryamye arwaye ingwara yanze gukira. Nibyo. Arahari. Kandi ndabona ari paralize yafashe ubuzima bw'ibiganza bye byaragagaye. Nibyo. Niko bimeze. Imana waje gushaka igukureho kwikorera isanduku kumanywa. Manishimwe, manimpaswe. Mama, ari no gusenga wari warabirambi kuko warirutse. Yego. Watakaje amafaranga menshi cyane ngo urebe ko yakira biranga. Ibyo. Si nibyo gusa, ndabona baraborotse n'abana bawe ko nta mwana ugomba kugira akazi ng'abandi, bagomba kujya batera ibiraka bidafatika. Nibyo. Uyu munsi waje gusenga hano. My God. Ndabona umwana ufite akazi ariko arutwa n'udakora kuko ndabona akorera 4,000 ku munsi. Yego. Arahari. Kandi yarangije universite. Ariko ibintu byaranze. Guhera uyu munsi Imana imuhaye amaboko amufata kuko ubuzima burahiye. Ariko wazamuye, haleluya. Hey! Umuntu wicaye hano wese Imana imwandikiye umubyizi w'ubuzima. Imana ihinduye ubuzima bwe. Dena fire za kotea. Denema ya simo. Rima ya sikota. Owe bari bararose no kutarongora. Nakazi wakoraga ntabwo byari birimo bikugenda. Imana mbonye ibindi by'imodoka.
by'imodoka Eh. Imana irambwiye ngo igufunguriye amafaranga biremeye mu izina rya Yesu. Amen. Wowe waturutse wowe Tanzania. 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 Tanzania Niho nashatse. niho washikiye. Wageze mu Rwanda ryari? Maze nk'ukwezi. Umaze ukwezi. Imana ikurinze kubaka ingo enye. Haleluya. Manishi. Urwa mbere rwarasenyutse. Yego. Uri mu rwa kabiri. Yego. Urwa kabiri nago ruri mu manegeka. Yego. Kuko narwo ndabona ari kugera kuri final yo gusenyuka. Yego. Icya gatatu ndabona imbaraga z'umwuka mubi ugusanya n'umugabo wawe ndimuhuze. Gushira hamwe barabiborotse. Yego. Sinibyo gusa baborotse n'inda yawe kitakongera kubyara. Yego. Kandi mu bintu uri gupfa n'umugabo muri kumwe n'ukubera kutabyara. Yego. Irambwiye ngo umunsi mucakiranya zarara guteye inda. Haleluya. Manishi. Mbega Yesu yamamare. Haleluya. Uyu munsi dayimoni yose kure amahembe yose kure ibyafashe ibyawe bikure uyu munsi wa none dayimoni zose zabosha ubuzima bwawe ndahanuye zire kuri isezerano ryawe. Ibituma utinjira mu masezerano uyu munsi bikure mu izina by fire by force. Telefone yawe iri he? Hamagara umugabo wawe. Remosa yababe. Bilasemo. Remasa yababe. Mama, wowe waturutse muhamagare. Wowe waturutse mu Busanza. Mama, mu bantu barushe batakagombye kuruha urimo. Mama, uri mu bantu Satani yambuye agaciro k'ubuzima mu rugo rwawe. Satani agushira ku kahinda kadashira. Guhera uyu munsi wa none Satani uvuyanga ibyiwawe Imana imusoye mu rugo rwawe. Haleluya. Haleluya. Amen. Dupisa fo Imana irambwiye ngo kukutita ku cubahiro cy'urugo rwawe ukaza imbere yayo nico gitumije isuzuguranya bingizi gusuzugura. Banishimwe. Nuwe mwana ufite ingwara yananiranye idakira. Uyu mwana bamuterezaga amahembe ageze muri 4 amutura hasi amugira ibiragi amubuza ubwenge amutesha umutwe. Bari baravuze ko uyu mwana ndaca agomba kumara kuko uyu mwana afite inyenyeri yo gutabagwa yo gukomera iteye ubwoba. Uyu mwana ari mu munara utaburareza ukomeye. Niyo mpamvu Satani ahagurukira ubuzima bwe none haduhagararanye. Niyongera kurwara uzavuge ko Imana itakibaho. Haleluya. Yesu. Imbaraga zari ziri ku uyu mwana zari imbaraga zo kumubuza ishuri kuko ubutabazi bw'uyu mwana niho buri. Uyu mwana azaba umwe mu bagabo bakomeye muri iki gihugu. Uyu mwana azarenga hose yageze. Uyu mwana azarenga hose yageze. Mu buryo bw'umubiri umugabo wawe arakomeye ariko uyu mwana azamurenga. Si ubwa mbere tubonanye
Yego. urwo rwawe ruri hejuru ariko bashakaga kwica ubuzima bw'uyu mwana. None aha tuvugana mu izina rya Yesu. urakoze mu izina rya Yesu. Ngaruye ubwenge bwe n'ibitekerezo by'iminsi yose. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Guhera uyu mwanya Imana ihinduye ubuzima bwawe. Amen. Cyangwa Wahamagara umugabo wawe. Naguhamagara uhaguruke. Papa waturutse he? Kora hano mwa. Ko mbona byagucanze. Byarancanze. cyarama. Wowe muri umuna Mutoni, Pastor Mutoni haguruka. Genda umufata akaboko ari imbere. Muhagurutse. Mufata akaboko umuhagurutse. Seko mbona ibindi ubushabutse kubera kandi uri kwirumanganya shabuka. Uko mufatanye n'amavuta ari muri we uko yubatse, Imana igiye kugutabara byikubye ibyiwe. Mbagaze hariya abashushanyije ubuzima ugomba gupfiramo, ntabwo ari bwo ugomba gupfiramo. Mbonye Imana ihinduye identity y'ubuzima bwawe. Imana abwe ngiye kukugira undi muntu, kandi amahanga ugiye kuyazengunuka ngo uzengunuka igihugu cy'u Rwanda. Kandi kuri iyi tariki witegure kwambika impeta, kandi iyi mpeta Imana ikwambitse. Ariko mwaje gusenga cyangwa ntabwo mwaje gusenga? Umva, wikomeze mu birindiro bye, kuko yugiye kuba umunyembaraga. Wigana bagezeyo utaragerayo. Nabona gufashe ku idarapo ry'igihugu. Mana abwe ngira sinye igihe waririye, igihe wababari kirahagije. Ndabwo ikeneye ibikomeretsa umutima wawe. Ndabwo ikeneye abagukiniraho. Imana iranzuye, iravuze ngo iki ni cyo gihe cyo gutabarwa. Yego. Hallelujah. Kandi iri jambo ugira abantu reka kugendana nabo, witoze kugendana n'abagezeyo. Yego. Wanyumvise neza? Ibyakwiciraga inzira bigiye kugukeneraho amazi, ariko bigiremo uruhare ubane n'Imana nyabyo. Imana ugiye kwibona ku buzima bwawe. Hey! Peras. Papa, mbonye ukondesheje n'ibyo sibyo. Ndakodesheje. Ndakodesheje. Kandi ndabona warasize isambu nini. Nasize isambu nini. Nasize isambu nini. Icya kabiri ndabona ufite umukobwa. Ndamufite. Bararesha bikanga. Nibyo koko arahari. Bakarambagiza bagafata irembo bigahita bihagarara. Arahari. Guhera uyu munsi mu kwezi kwa 8 ararongowe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Umurozi wawe arapfuye. Yego. Ariko umurozi wawe nawe apfe mu izina rya Yesu. Umurozi wawe Imana imuzengereze. Wazamuye haleluya. Hey! Papa, ndabona isambu yari isoko. Isoko. Ariko kuyigura byari byaranze. Imana itanze umukire w'umugisha. Mbega Yesu yamamare ndi yamamare. Yesu yamamare ndi yamamare. Wazamuye haleluya. Imana iragutabaye. Oremosa yababo. Amaguru yawe Imana yakuye mu bapfumu. Imana ikugaruriye amaguru mazima. Ukuri gutinda ni ku rugo rwawe ruri gusenywa.
washyira parareye. nagiye gusenga reka mwe pasiteri muvugane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Turi mu materaniro, iteraniro ryose riguteza amatwi. Naam. Iteraniro ryose riguteza amatwi, turi mu materaniro. Mwumva neza rwose. Kamamagare kansubiremo muhamagare. Wowe waturutse mama? Kanombe ku kazu k'indege. Guhera none Imana iciye agasuzuguro ku buzima bwawe no ku rugo rwawe. Amen. Amafaranga urimo gusaba Imana irayazanye. Amen. Irimire cy'ingwana n'indambara zitarangira, Imana ibikuye ku buzima bwawe. Imana ishize hereza, Imana yagutabaye mu izina rya Yesu. Twavuze ngo haleluya. Hey! Wowe waturutse mukobwa, wahagurutse Gasasi. guhera uyu munsi ugukuyeho umwijima ukwicira ubuzima, kandi guhera uyu munsi Yesu ashimwe cyane. Amen. None tuvugana turi mu materaniro. Ndabyumva. Imana irambwiye ngo uyu mugore ni uwawe, kandi Imana ibahaye umwana w'umuhungu. Kabiri, Imana irambwiye ngo urupfu rwari rwaje kuriho, kandi Satani yari yagusabye guta umugore ngo ndi wubace. Uyu mugore nta wundi mugore wabona atari uyu, niwe mugore wawe. Amen. Uzaza mu Rwanda ryari? Uzaza mu Rwanda ryari? Gahunda nyifite ku wa gatanu, ku wa gatandatu ntabwo iyo minsi iri burenge. Wihuta uzucura umugore wawe umutera inda, Imana yabyanzuye. Wabyumvishije? Wari ufite n'ikibazo cyo gukora kigeraho, ufite inyatsi iteye ubwoba. Umugabo amubwira azaza gucure byarangiye, aza gutera inda. Twavuze ngo haleluya. Sister, wari ufite imbaraga z'umuruho, kuko bari barafashe ubuzima bwawe bavuga ko utagomba kubaka urugo ng'abandi, kandi ugerageza guca bugufiya ariko bizari byaranze. Imana irambwiye ngo komeza uyititirize usenge, igiye kuguha uburyo bw'inzira yo gutabarirwamo. Amina. Kabiri, amarira n'agahinda wari ufite, Imana igiye kuyagahanagura, ariko ikinzabye tindana nayo, nayo igiye kugutabara mu izina rya Yesu. Twavuze ngo haleluya. Hey! Waturutse? Ndabona ibintu byo gucuruza imyenda, gucuruza. Niyo ncuruza. Ukora iki? Ndacuruza Kabuga. Byari birimo kwanga. Cyane. Guhera uyu munsi Imana ifunguye abakiriye ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Haleluya. Kandi guhera iyi saha amarira n'igikomere wari ufite ku mutima wawe, Imana iguhaye kubaka ibizaramba. Amen. Imana ikuye aho bari baratwaye isura yawe n'ubuzima bwawe, acira urugo ruzima Imana itanze mu izina rya Yesu. Twavuze ngo haleluya. Haleluya. Hey! Kadutinda wowe